Brukid invito Lolita Del Montey sur son premier single. Coneixet segurament Brukid cum la meitat de Manchbal. So sabiatz pas, lo grup tsugolu set de tun al festenal Mediapart al Point Fort d'Aubervilliers. Alors, parisencs e occitas exilats o manquetz pas. Mas es pas d'aco que voglioi parlar. Brukid es lo projecte solo d'un d'aqueles dus energumenes de la scène electrobal. Sunt lacios maquinos a la buts e al tambourin de cordos de Lolita Del Montey per lo single L'Aulier e l'Aulière. E aco sono aitat. Lo clip es realitzat per Charlie Arnaud Pons e esperam que colorarà vostre mes de tun.